Naretan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag na orasyon amin, kagayem, sakbay na, at tuypain ni Auntie Jor. Thank you. Pagyamanan ti panangururay yo, iti da ito nga upload, ta nagsakit ti pagayam yo. Kat no kasta nga awan upload, mabalin nyo adang ganda giti saan nyo pa anangagan, kan i-recommendami di compilation, ta oray saan kayon nga agkaraalis or agkarabirok na pagayam. Thank you manan. Ken pagyamanan, nagiti amin na comments yo. Ken shoutout kana Elvira Flores, KJ23 Vlogs, Ray Madulay, Rachel Di Guzman, ken kadakay amin anaayat amang tartarabay karagiti drama ken vlogs dito channel Jor Drama Tips TV. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Part 2, maayatan karagiti aglabas. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Innak pa'y lagpasyar, ijayanda kasinsinyo akareng. Ta maumaak iti panang sutil ni Manong Unyor kanyak. Makapainsulto. Di kay pala naruam ka ni tatang, antay. Ay na, kaanakan Jeffrey. Masair tiriknak kunak manaan. Iso nga innak pa'y laang ijayanda kareng. Ore makalawas ko laang. Saan kay ka din na malapdan, antay? Makalawas laang mat. Nga ginanatilapayag ko kadagiti makasair asa sa unitatang mo. Kayat ko daytay nawayaak ngagdakiwas. Jak pa'y kidagpakadakin ko anan Da kayo lang nakakaanak at tipagpakadaak. Ta masuro na ka talaga. Ha? Una dayta namtay. Imbag pa'y dito'y ayan nyo kaanakan ka rin. Tawan ti kontrabida. Nalagangawan kontrabida dito'y antay. You are free as a bird ako nada. Apay aya antay. At sino ay ti kontrabida, iyayan da kasinsinlilay. Ti amana, ani kabagis ko ngonyor. Pay aya nga menantay. Tunggal inak kita ang dagitaglaba sa kandidato, kontra inak. Sa anak mo tama pa nagdawat kadakwada. Kasta ka na yantay. Pay iparit na ngay nga sitgan nyo ida. Ay, ka mo man kan kwa na. Kayat kulag mo tamiraan dagiti rup-rupa da. Iso nga umasidaga ka, numadlaw kon alumabas da iti kalsada. Kita nyo maglagayam tilangada, apay ngaya kung terang na kayo ng kang. Mas daawak iti da kabsat ka, kontrabida talaga. Ayun ay daytan kaka. Manang kray, apay ating marin ng tibi, bauta na pa na di kalsada. Ada siguro nang nagnalimabas sa kandidataw. Ang mumuta na mayatan ka dagiti aglabas sa kandidataw. Rerehitan. Awan mo't nang nagwalimabas sa kandidataw. Itay madagat-gatang itilandok kan buti itilimabas sa nagpukpukaw dita kalsada. Ang mga niso tinangagnantay. Nay, ada ditan niyantay. Damagaman, sino tinapan na kinita dita kalsada. Di laki dagbubuti manang. Rerehitan. Kuna kaano, kandidato, ngagnagan iti Vicente Pandok, ti pukpukaw na. Ta, adamo kandidato, ngagnagan iti dayta. Sanang tay, ti pukpukaw na kat. Boti, landok. Ayun ay daytan kaka. Napiki kayo, ti panagdengagan tay. Kas jay tumo nga maing ti panagpukaw na. Ay tamok ako ti pukpukaw na mo ti kandidato na. Just ka, o naidaytan kaka. Iso mong lagaya, masutilan ni Uncle Unyor niyan ti bibaw. Takas ni magaya. Nadamangag na kan mapanakita na dagaws. Kas lobay nga makangagiti ice cream at tarayin nan nga sitgar. Tang tagaribandang, ang mga numasair mo mutirig na na. Iso nga ro dapim manaw ijayan da Uncle Unyor. Tanasair tirig na na. Katagyan ka no dito iti makalawas.
kudaklakit din o yan dito yan. Apang di mo kaya at nukas pangarigan. Kaya't ko ata nagkagat niyan tibibot. Kasmat lang iti kinagagat na amang sipaut karagita klaba sa kandidataw. Unay day tangkaka. Umik kayo mo nantay. Pati agrip-repair iti washing machine kada electric pan alumabas sa nakamiga pon katarayan niyo mapang kitaan. Ay kamalay mo mangay no kandidato nga gipurwak iti pagsayaatan. Kansaan laday ta? Talaga kayat ko ida ang mamiraan iti husto. Apayantay. Kaya't yaw may memories tiro-pro pa na. Not exactly akas tamot Kayat ko lang makita iti personal dagiti rupa da. Ta amumutan. Nagpipintas dagiti karida. Makayayaw. Iso kayat ko launay ang makita ti rupa da. Kaya't yung manggagan ti panagdiskurso na. Ay saan? Payingay saan? Matuo ka nakadom nga giti sao-sao. Pipiapay. No, kabayatan ti panagsao-sao da. Adamo di tanta gipurpurak iti kwarta. Uno agibumbunong iti grocery kada bagas. Ay, unay na tanantay. Dapay nga takas tayo ita. Ay, malay mo, kaanakan. No, may ranangay nga dadi. Ayos, ay ina, nagsaya atin nga ay. Ay, agpundo ako na iti kalsada no kasta. Unay na itan nga arapa apantay. Mang Jeffrey, mapanta pa siya rin yung tibebot iyayanda kasinsin karingkan badoy. Ay, mapanta Kasi mo lang ata ti kinagagar na kadagiti kandidato. Un nga taa. Ala, tapno mamonta, mapanta pa siya rin. Ta alukuyin taki din agawid. Di na kaya't ti makunkontra. Amumot ni tatang. Pag-aayat na kontraan niya ante. Nga orela may high blood. Unay ka ngamin daytan? Ado siguro tinamamuyo a kandidato dito yan ante. Kasano amaamamok ida? Kat insiwot mo't no lumabas da. Nya. Wan, insiwot. Rog-roge pala dito karda kawandan. Kasano nga mga gitinagan na no insiwot naman. Un nga raw, ay mas daawak. Kas lamulada itartarayan dan no kasjay. Amangan mo't no itarayan darag itag panggap a dumawat kanakwada. Kasta nga ta. Wano mabayin damat ka na kaya wantay. Pagbainan da kumamangay. Amangan no mangibaga kayo ititulong kat awan maitulong da. Isa mabayin da. Iso nga insiwat ilalabas da. Tapno awan gundawa yo ang makisarita kanakwada. Ay, kasjay nga taday jay. Ay, mas daawak. Jak lang arod mangaganon iti husto ti pukpuk kaw da anagan. Jak pa'y la makita mo jay ladawan da nagdadakkel. Tauray dakkel no insiwat anya makita ngay. Ay, daytan nga insiwat. Antay, as ngatla artistang nakita kandidataw. Tagragot kayo unay makakita kung makaalamano ida. Umat abarok tapno maamamok mo tiro-ro pa da may kabisado. Nang runa dagiti nalaeng agkarey. Makilamano tapno paput-putandak. Na ito nantay. Namnamaan niya nga day paput-put da ka na kaya ata iyarasaas kunto kadakwada anagandan to ti isurat ko. Narigat day tapang panunutan niya nantay. Di na kayo mabali na paputputan nga ano ti makakit-kita. To siyempre, umapal damay. Kano na kailang ti ikanda, di gulaw. Ibagaran to, payang tadawat kayo. Ay aguray ka man baday. Kaslamo la kong kontraan na kan kaanakan. Ni, saan tay? Ibagbagak lang atap na muyaw, no apaya sana mabali na paputputan da kayo iti kapuskulan ti tao. Ngamin, may kanda ti maysa, ikanda kay aming. Kan manaw ti din no. Kan lumano ti ti maysa, papana kay aming. Ay, kasano nga amaw? Isa ti kapaliiwak. Kung isuti ko na nagiti na ikan.
Agigiddan da amay kan. Nagpapada da iti madawat. Awan nangat-ngataw. Awan nabababay ti awatan. Ay, saan abalin? Basta dalaki di mo. Reretan ka. Saan na ka mabalin nga ikan dito yan tay? Saan ka matataga dito? Anya? Nangitilang taga dito iti kanda. Adamot na ituding at taga-iyayan niyo amang tay. Na, apay ngay makasta. Tapno saan da madoble iti ikan Nagadomutan nga artida. Manumula ti 2,000 nga ingay paputput da kanyak. Namuna tay pilit yun tay. Reretan ka. Na, danang ko. Ay, mabiglaan nga danang ko. Ano, insiwatan. Ay, talagang interesado niyan. Tay, karagitiak labas. Reretan ka. Sasabat mo ka din yan tibibot, manang karay. Nakita nga day kalsada. Da ka nung nangyag na ng kamiga pon. Kasta ka day. Uwan manang. Kano jaglakla ko iti 20-20 lahat ng klase. Reretan ka. Palpak man nga rodon ani antay. Isobot la sutilon niyang kalunyaw. Takastamat gayam. Hindi na labaybayan ma. Taganasan na ti mapansumabat kadagiti aglabas. Tari kagayan na kanaw ti makilamanaw karagiti kandidataw. Sabay arasaasan na kanwida. Barang paputputan da iti baribaw. Kinudngan na pa yan nung manaw. Kalpasan na, awan mo't gayam ti may paputput da kengkwana. Arasaasan na nga ron kanwida. Arasaas ti dumawat. Saan? Ibaga na lang kadakwada. Ngay surat ng tinagan da iti baluta. Nang, awan lang di na pampanunutan. Unay daytan kaka. Ika mga minon, iti 2,000 manang. Tapno sana mapapa ay tirik nanang kanakani kandidataw. Apay mo si kantimang tadado mo na ti kwarta mo siya. Si kalatan manang. Ika maon tapno maragsakan. Ngayon ay daytan kaka. Bayam latan nga rasaasan nanda kita glabas sa kandidataw. Agawid tayo kit din, anti. Awan maurayo dito eh. Ada mo taglabas sa kandidato dito eh. Hanggang jak maabutan ata, insiwot mo, ti panagmaneho ti driver da. Kaslaki mat. Nga apag kanito kat awandan. Jak pa'y nangag, ti panangibalikas day, tinagan jay kandidato ka awandan. Apay akas jay? Unay daytan, anti. Dinasaysayat mo't lang iji barangay tayo. Iso nga agawid tayon. Unay daytan, ante. Talaga pa agayat niya ante, nagitiag labas. Ungarod kasinsin. Isa mawatan tayo latan kasinsin. Iso mo, ti kunami kinitatang. Ibagbagame, adinalatan kon kontraan. Tasaan mo't nga gararamid iti dakes. Mike. Kasla tagiragsakan na ngamin no adda may padawat ken kuana, ken no adda gi padawat. Dakay ngaminan anti mang padawat ken kuana. Ha? Di na kayat ti dumawat kada kami insan. Ti kayat na ket agi padawat ken kuana. Ay. Ti kayat na ket kandidato ti agi padawat ken kuana tabak nang dakano. Nya. Kabaliktad mo ni anti ya karuba me. Apulos, adi na kayat ti umawat iti urean niya. Ay, managbabain siguro ti karubayaw. Saan mat? Bak nang siguro ti karubayaw. So, adi na kayat ti umawat iti orasinaw. Saan na akasapulan nang iti panawad daking kuana? Saan mat? Anyang arod nga eh. Di na pulos kayat ti umawat, tadi na mo't kayat apulos ti agpadawat. Ha? Una ditang kaka. Isa, tayo mawawagan iti pride nga imaot. Just kay. Agawid aktulatan na. Di kay madanagan kanyak ta. Makalawasak mo laang ditaw. Kasla nagbakasyon na laang biet. Isuwa nga rodan tay. Awan gurayaw kanitata. Basit laang. Ay,
Adda, ang arod gura yaw, isa pimanaw kayo. Sa isumot ti kunayo, di pimanaw kayo. Masurunak labasit kun kwa na. Apay, adda kasta antay. Masuron nga basit lang. Ada kas kanya kuma. No basit laang, okay laang. Ngam no kasta unay ti kadakkel ti surun ko, ay. Amangan no jak matansyak ay jak lamaw. Unay tan kaka. Nya nga itantay. Da kaya ang tinasango na iti chismos sa di kayan may. Nadlaw da nga may. Interesado kayo kada iti ang laban sa kandidato. Isa nagpistahan da kayo na iti chismos na. Ay nagalas damutan. Saan da kayo nasarde ka nantay? Nagbalin kayo na talk of the town. Ay saus. Di pagkat awan rupa kun ngay sarang ko iti padak at taaw. Talaga kastantay. Iso nga raw, ang nakakastakat at lamlamang kamay. San kami ngagmarmarang mang di tarwar. Bayan milang nagkaralabas da. Alright, insiwot damat lang lumabas. Un nga raw, insiwot da. Awam pa'y ganas mo. Awam mo nalalak kadakwada ka, ichichismistak pa lang mo na kita gagatal tidila na akarubay aw. O naidaytan kaka. Nagaramay, iti nakaibabay na nanyan tiyo abibaw. Un nga rod tatang, ti amo ti tao kat dawdawatan na dagiti kandidato nga uresaan mo't. Kas jay tumot ti jarna. Makita ti tao nga interesado unay ka na itang labas. Sulat sipsiputan dan Kaya nga, di ison ti isyaw. Uray nga rod dito'y tatang kat ni anti ti isyo. Ibagayaw, saan tayo nga agaw. Awid di tapno, mayaw-awan ti isyaw, may papankan kwa na. Yakla kaya ti may babain. Uray daytan kaka. Saan ta mabalil nga agyan dito ni antibibot? Ison ti isyo dito. Masaplang agawid ay. Tapno, mayaw-awan ti chismes. Kontraken kwa na kasinsin. Anya ayat ibagbagada kasinsin. Agdanawat ka na, kung interesado ka na iti kandidataw. Mamirmiraot ka na, pimpindaan na ka na, adawatan nila. Na, awan mo tinadawat na kadakwada? Isumat nga rodan tinagwarwara sa damag kasinsain. Kababain. So ayaw dyan. Unay tan kaka. Anya nga ita. Awanan ti mga yatken ka kabagays. Tangken ulo kamot nga main. Agyan kan, ijayan da kareng, ta jakayat ti may babain. Do makita da ka dagiti karuba. Kagaraan da ka chismisain. Unay mo daytan kaka. Sandak mo ito napapanawon amana ang tanagawid ak nga rudon dito. San abalit agkulong akon. Tapnawanon ti makakita kanyak. Di dan makita ti aniniwan ko di tarwar kabagis. Saanan apulos. Di dakton makita nga umasidag kadagijay at tao. Paasig da lang arudan nga insiwat. Pagtatak ko ng palaida kamat-kamatay. Interesado kantong malaunay ka na itaglabas. Awan mo tinalalam. Naibabain ka pa ay. Ay unay tan kaka. Alam ang unyor, di yun papanawon ni manang bebot, taka si Mait. Nang runa kat nagkari asanan na rumuar, kan saanan nga umasidag, kaya kitang aglabas. Unay tan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Part 2, mayatan kara kiti aglabas. Dito'y programa tayo. Unay tan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.